Akashvani Imphal Nolini Devi na pau pajari ahanbada maruiba pau Manipur Bidhan Sabha gi Kendra Marigi Maraki Mikhal ki vote hayeng thadanaragani Kumjal isingani tara-tareta pangthokiba Kaksing Bidhan Sabha Kendra gi Mikhal gi Fall Manipur High Court na sanahan kidre BJP gi mirep oikiba M Rameswar bu MLA oiragani haina lauthokre amasung lebak asida COVID-19 anaba phabagi sang sada marputara ni thoi dasmik ani yaude Lebak asina maling bilaichat oiriba COVID-19 gi mayokta punna amata oina lantheng nari lamdam masigi miyamna sakhangnaraba mioi kayanasu lantheng asida mai pakna bagidamak Akashvani Imphal gi ipaugi khuthangda mipum khudimakna araiba thawong ahum face mask uppa amaga phutjaruk lapnana leiba mai mit amadi khutsa toina hamdoktuna tarutana na thamnaba appeal tawri Manipuri folk singer Roji Haisnam gi appeal Kwai tara pumnamakpu Roji Haisnamna ikoknona punemjari hauzik malem pumbasin bathumna sandorakliba laina laichat COVID-19 sandokpa hengalakliba si yenglaga ekhoi pumnamakna virus asidagi ngakthoknaba tangai fadraba niyam ahum ngakna chetminasi ekhoi pumnamakna yumdagi mapal hek thokpaga face mask uppa ni amaga gi marakta foot taruki social distancing thamba amasung sapon amadi hand wash sizinaduna khut sa sengna hamdokpiba kawgumsi vaccine puthoktriba fawbadi checksin ba haibasina ekhoi pumnamaki khwaidagi phaba hidakni haibas miyamna hena khangnaraba wafamasi ekhoi khudingmakna ngakna chatminasi Haujik mapung oiba pau Manipur Bidhan Sabha gi Kendra Marigi Maraki Mikhal hayeng pangthoklagani hayeng Mikhal pangthokadaba Bidhan Sabha Kendra sing adudi Lilong Wangjing Tentha Wangoi amasung Saitu ni Mikhal asida punna mirep 13 na lamba thengnari Lilong Wangjing Tentha amasung Wangoi da mirep ahum aduga Saitu dana mirep ani hakthengna na lamba thengnari Sarkar party pa BJP na mirep ahum thagatli amasung independent mirep amabu sagwatli Birodi Congress na seat marimakta makhoi gi mirep thagatli BJP ga sarkar paiminari ba NPP na mirep ama thagatli Mikhal asida mathau tawgadaba Thawbal jila gi Wangjing Tentha amasung Lilong Kendra singi polling personnel sing haujang hayaki matungda Thawbal mini secretariat complex agi magi mathau tawpham singda khongsalagani Mikhal asida Lilong Kendra gi oina apunba polling station 25 leigani Kendra sigi voter masingna lising kuntra humdoi chamani phumanga ni Wangjing Tentha Kendra gi polling station 25 da voter lising kuntra mathoi samri humputara ni thoina vote thadanagani vote thadanaba ayu pung 3 tagi hauraga numidang wairam pung 5 da loisingani vote masing thasigi tara da thigani maraki Mikhal asigi vote khombagi matam ngarang numidang wairam loisingkibani Kumjali singani tara-tare ta pangthokiba 13 suba Manipur Bidhan Sabha gi Kaksing Kendra gi Mikhal gi poll chatnaba yaroi haina Manipur High Court na ngarang rai pikre Court asigi Chief Justice MD Murali Dharanna ngarang takiba rai amada Bidhan Sabha Kendra asidagi Yengkhom Surchandrana vote ka kiba adu chatnaba yaroi hairi aduga Mikhal adu dani suba takiba mireb mayang nampam Rameswar bu Kendra adugi MLA oipham thoi hairi BJP ki mirep oikiba M Rameswar na Presentation of People's Act 1958 ki makada Wai Surchandra na vote ka kiba adu sana hanbidana ba tharakba wakat amada Justice Murali Dharanna rai adu pikibani ningsing bayai 1963 ki March ta pangthokiba Mikhal aduda Congress mirep Wai Surchandra na vote masing 13 phangki aduga M Rameswar na vote masing 13 phangduna ani subata kibani Manipur da ngarang phawbada COVID-19 na maram oiduna nauna mioi ani laikhidabaga loinana raija asida laina asina sikiba migi masing 138 sukre ngarang nauna mioi chani kuni thoi positive oiba thengnaki positive oikiba sing adugi manungda Imphal East gi 35 amasung Imphal West gi 39 yauri masi tharaka hauzik phawbada punba positive oiba masing 19 sure Amaram dangarang mioi chama kunthani thoi discharge tawkibaga loinana hauzik phawbada naba phaduna discharge tawkiba apunba masing 15 sure naba phabagi sangna sada 19 marini
राज्य असिदा हौजिक एक्टिव केस मसिंग 3,343 लेरी ताबीरिबा पाउसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी बिहार विधानसभा मिखल की अहुमसुबा अमसुंग अरोइबा तांकक की वोट हयेंग थादनगनी तांकक असिदा जिला 15 की विधानसभा केंद्र 49 की मिखल पांगथोकनी तांकक असिदा बीजेपी न सीट 95 दा अमसुंग माकी मपांग दल ओइरिबा जनता दल यूनाइटेड न सीट 53 ता मिरेप थागली विकासशील इंसान पार्टी न मिरेप 5 थागली अदुगा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा न मिरेप अमा थागली विरोधी ग्रांड एलायंस दा आरजेडी न सीट 93 दा अमसुंग कांग्रेस न सीट 15 दा मिरेप थागली तांकक असिदा पुना वोटर कोटी 2,95,000 हेनबना नुपी मिरेप 110 यावना पुना मिरेप 1,900 की मराइबुक लेपकनी तांकक असिगी वोट खोंबा ngarang numitang waram lusinkhre वोट खोंबा की अरोइबा मतम फावबदा तोंगान राजनीति दल सिंगी लुसिंगबा कयाना ngamjabi थादुना मागी मिरेप सिंगी दमक वोट खोमनखी बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ngaksil मंत्री राजनाथ सिंह न चिंगबना तोंगान मफम सिंगदा वोट खोमखी लेबाक सिदा कोविड-19 नाबा फबगी सांग 4.32 यौरे नाबा फबगी मसिंग पॉजिटिव ओइबा सांगदगी सरुक 15 हेले ngarang miyoi lising 50 नाबा फकीबगा लोनना हौजिक फावबदा नाबा फकीबा मिगी मसिंग 1,38 हेले लेबाक सिदा हौजिक फावबदा कोविड-19 की पॉजिटिव केस 5,38,959 खक्तंग ngairi हक्सेल मंत्रालय की पाउना हाई लेबाक सिदा कोविड-19 दगी नाबा फरपगी सांग नोंमगी वंखलकली लेना असिना सिबगी सांग 7.3 दा हंथरे हौकिबा पुंग कुनमति दमियोय साटेट मरी लेना असिना लेखिद्रे मरक असिदा कोविड-19 टेस्ट तबगी सांग सिंथा निगाय ओइना हिंगले हौकिबा पुंग कुनमति खक्तदा पुना सैंपल 1,13,000 टेस्ट तौखी मसी थारगा हौजिक फावबदा लेबाक असिदा सैंपल टेस्ट तबगी मसिंग 1,13,00,000 हेले इम्फाल दंगसी फोंगबा पाउसे सिंगी मरुइबा पाउसिंगी दमक हौजे माइबम दिजमनी लेरे दिजमनी थागतरी नोलिनी हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ना एम रामेश्वरबु कक्सिंगी एमएलए ओइना लौथोखिबा मणिपुर विधानसभा की मरकी मिखल की वोट खोमबगी मतम लोइसनखिबा मदि कोविड-19 की पाउना इम्फाल दंगसी फोंगबा पाउसे सिंगी मरुइबा पाउइना फोंगनरी वाई सूरचंद्र की महुता रामेश्वर ने एमएलए ओइरगनी हाइबा पाउ सनालीबागता बैनर हेडलाइन तौदना फोंगली हाई कोर्ट ना सूरचंद्र की महुता रामेश्वरबु कक्सिंगी मिहुत ओइनख्रे हाइबसना पोंगनफमगी बैनर हेडलाइन ओइरी सूरचंद्र की महूत रामेश्वरबु एमएलए ओहेन्नबा कोर्टना खंगनख्रे हाइबा पाउ संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी दा बैनर हेडलाइन तौरी डिस्क्वालीफाई तौख्रबा कांग्रेस एमएलए की मिखल हाई कोर्टना चनहनखिद्रे हाइबा पाउ मणिपुर मेल दा अहान हेडलाइन तौदुन फोंगली वाई सूरचंद्र की मिखल की फोल हाई कोर्टना चनहनखिद्रे एम रामेश्वरबु कक्सिंगी एमएलए ओइना लौथोखरे हाइना इम्फाल फ्री प्रेस दा अहान हेडलाइन तौरी पावसी इसेल एक्सप्रेस दसु अहान हेडलाइन तौदुन फोंगली पावसी इरेबा हुयलन पाव संगाई एक्सप्रेस इंग्लिश अमदी पीपल्स क्रॉनिकल दसु अहान हेडलाइन तौरी मिखल की कैंपेन लोइसनख्रे एसी मरी की मिखल दा वोटर लाख अमा हेनबना वोट थादनगनी हाइबा पाव मॉर्निंग बेल दा अहान हेडलाइन तौदुन फोंगली वोटर सिंगना इपिक नत्रबसु सक्ताक से अमना वोट थादबा यागनी अकीबा लेतना थोरक्तुना वोट थादबियु हाइबा डीईओ ना फोंदोखिबा वाफम इरेबाग दा अनिसुबा हेडलाइन तौदुन फोंगली वोट थादनगदौरिबा पोलिंग स्टेशन सिंगी मनुंगदा वल्नरेबल ओइबा 15 यावरी हाइबा पाउ हुयलन पाउदा अनिसुबा हेडलाइन तौरी साइटु एसीदा पॉलिटिकल पार्टी सिंगी बरकता मुक्नबा मखा चथरी हाइबा पाउ इम्फाल फ्री प्रेस दा अनिसुबा हेडलाइन तौरी कोविड-19 नंबर मोइदुना अनि लेखिद्रे अपुनबा पॉजिटिव केस 19,715 सुरे हाइबा पाउ मणिपुर मेल दा अनिसुबा हेडलाइन तौदुन फोंगली अनि लेखिद्रे तनी कुनिथोय पॉजिटिव ओइरे हाइबा पाउ हुयलन पाउगी अहान बलमाइदा फोंगली मियोय अहुम लेखिद्रे पॉजिटिव ओइबा सनी कुनिथोय सुरे हाइबसना संगाई एक्सप्रेस इंग्लिश दा अनिसुबा हेडलाइन तौरी कामजोंग जिला दा अहानबा ओइना मियोय अमा कोविड-19 न लेखिद्रे हाइबा पाउ पीपल्स क्रॉनिकल की अहान बलमाइदा फोंगली लोन की सेनफम पंथदनबा मिनिस्टर बिसोजे नखंगन खराइबा पाउ संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी की एंकर कलम द फोंगली पावसी मॉर्निंग बेल की एंकर कलम द फोंगली नोलिनी थागतरी दिजमनी लोइसिलकपदा कोविड-19 दगी ngakthoknaba face mask upa phuttaruk lapnana leiba khutcha amati mai mi taru tanana thamba haiba achamba thong ahum asi ngakne chapinaba amuk hana ningsingjari aroibada maroiba pau amuk hana Manipur Vidan Sabha की केंद्र मरी की मरकी मिखल की वोट हयेंग थादना रकनी इन कुमजा 2013 पंगथोखिबा कक्सिंग विधानसभा केंद्र की मिखल की फोल मणिपुर हाई कोर्ट न चनहनखिद्रे बीजेपी की मिरेप ओइकिबा एम रामेश्वरबु एमएलए ओइरगनी हाइना लौथोखरे अमिसुंग लेबाक असिदा कोविड-19 नाबा फबगी सांग 4.32 यौरे
ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ